Što ćemo sad? Ne možemo se vratiti ovim putem. Stella, možeš li nas pomoću svog štapa teleportirati u pećinu? Nema šanse, osim ako ne želiš završiti u kupaonici tog čudovišta. Drugim riječima, Stella mora znati točnu lokaciju, jer možemo završiti bilo gdje. Ovo neće biti lako. Lela, možeš li procijeniti koliko je daleko udaljena ta tvrđava? Pa prilično je duboko. Hajde da pogledam. Rekla bih da je skoro na dnu ove doline, ali nisam sigurna. Hajde, idemo onda dolje. Preriskantno je ovdje koristiti demolekulator. Ova čudovišta su baš odvratna. Odlazite, grozna stvorenja. Ostavite nas na miru. Vičeš na njih cijeli dan. I što si postigla s tim? Samo si preopteretila moje audio inpute. Tako su ružni, ovo je nepodnošljivo. Pa slušaj ti, ako nisi preopterećena, ja barem nešto radim kako bih otjerala ova odvratna stvorenja. A ti sjediš tu i ne radiš ništa. Ja sam u stand-byu. Kako kad? Pomozi mi. Ajmo im nas dvije pokazati što znamo. Ovo je noćna mora, umjetnička noćna mora. Zaklinjem se, ako čujem da se netko dere, povlačim se. Mili Bože, prekinite! Vidiš, vikanje je rješenje. Logan, što nije u redu? Jesi li dobro? Završit ćemo kao ostali, jel da? Kako dirljivo! Naravno, za sve ste same krive. Sad sam prisiljen da pozovem eksperta. Ne brini, energetska prepreka će nas zaštititi. O ne! Budite mirni, bez naglih pokreta. Drski Viksi, vaša šutnja me jako živcira. Doda, slatko i hrabrost. Tebe ću probati. Dobro, ja ću ti sve reći. Naše selo je... Tišina! Zar ne razumiješ? Bez nas nikad neće pronaći selo. Zato smo im potrebni živi. Ti ćeš prva otići. Treba pripaziti gdje stajemo, lako se možemo poskliznuti. Ne sviđa mi se kako ovo mjesto zvuči, ali nema nam druge. Wow, dolje je toliko sunčano da nam trebaju sunčane naočale. Stella, u redu je ako ne želiš ići dolje. Hej, idem ja prva ako hoćete. Stella, sigurno za tebe nije dobro da budeš bez sunčeve energije. Ostani na sigurnom, čeka nas ovdje gore. Ne, mogu, ja to neću čekati nikoga. Neću staviti Brandona u kandžama one odvratne guske. Čekaj, evo kako se možemo brzo spustiti dolje. Ej, baš ispred. Sport je oduvijek bio moja strast. Pa nadam se da si ponijela dovoljno strasti za sve nas. Što si ona govorio o strasti? Bloom, tvoj skate. Mičite se! Stella! Ovo je smiješno. Brandonu bi bilo bolje da mi kupi novu odjeću zbog ovog. Hej, pogledajte. Imala si sreće, Stella. Mogla si slomiti vrat. Ovo kamenje ovdje je lomljivo, ali ovo je savršeno mjesto za nas. Demolekulator!
A da idemo u parovima? Ne, bolje da idemo zajedno. Bloom, magija traje samo 25 sekundi, a trebamo proći kroz podosta stijena. Jeste li spremne? Jesi li sigurna da ovo nije opasno? Bloom, ako mi se nešto dogodi, možeš uzeti svu moju garderobu. Koliko je vremena ostalo? Nemam pojma. O, znala sam. Stella je i dalje slaba. Stella! Ne! Stella! Užasno! Stella, jesi li dobro? Tamo je bio neki crv koji je prošao kroz mene. Jel to ovaj? Brandon ti može pokazati svoju zahvalnost tako da ti kupi novi šampon. Da, s mirisom jabuke, to ide uz crva. Ljudi, nevjerojatno, već smo došli do dvorca Tame. Djeluje gostoljubivo. Ima puno svjetlosti. Pixiji bi trebali biti gore. Pa znači li to da moramo prijeći preko onog visećeg mosta? Naravno da ne, letjet ćemo. Slušaj, Sky, zašto ne ostaneš na sigurnom, ha? I sačekaš nas ovdje. Idemo svi pješice. O, jel to tvoje srce govori? Stella, ako se transformiramo, možda nećemo imati dovoljno snage kad bude potrebno. Idemo. Držite se čvrsto. Most se ljulja kao brod u oluji. Nema problema, nekad sam praznike provodila u 6. uraganskoj luci. Bila si mornar. Prvo moramo spasiti Pixije, a onda još moramo i pješačiti. Koliko će Brandon još morati čekati? Bolje vam je da budemo tamo prije nego što kaže da. Ne! Ako hoćete da budem miran, odvedite me kod princeze. Vidite, moram uvjeriti tu ludaru da je ovo vjenčanje velika greška. Molim vas, pomozite mi. O ne! O ne! Pa mogu li porazgovarati s njom? Imate 5 sekundi da popravite svoju frizuru, inače ću vas ošišati svojim noktima, baciti u kanalizaciju i ispržiti kiselinom. Draga moja princezo, htio bih porazgovarati s vama, odmah. Kasnije. Imamo dosta vremena. U stvari, imamo cijelu vječnost. Što se događa? Što je bilo, Kiko? Čudno. Sustav je pao. Je li netko vidio Pif? Nadam se da nisam izgubila podatke. Tu si, spavalice. On je jedini pametan. Ne želi trošiti svoju energiju brinući se. Ali ja ne mogu prestati razmišljati o tome što im se sve može dogoditi. Možda ću ovdje imati bolji signal. Mjuzo, sustav se pokvario i signal je jako loš. Možda ne bude mogla uspostaviti kontakt s curama. Ej, upravo se instalirao novi hardware. O, još jedan Pixi. Kako se zoveš? Tekna, pusti je! Jesi li dobro? Nikad bolje! Vidiš? Sve u redu! Vidite, propustila sam tulum u mračnoj šumi. Kod kuće sam se oporavljala jer sam ozlijedila glavu. Zamisli. Ali moji se prijatelji nisu vratili iz mračne šume. Znali smo da nešto nije u redu, ali smo se bojali
pomoć. Zato sam ja tu. Ja sam Pixie koji prenosi poruke. Kako dirljivo i informativno. Sad si sigurna. Ajde, nema potrebe za plakanjem. U pravu si. I znate što? Nikad više neću plakati. Toto. Hej, to je Pif. Živa si. Pif. Mislila sam da te nikad više neću vidjeti. Da joj kažemo da je Lela dobro ili misliš da bi od toga pala u nesvijest? Pa pričekajmo još koju minutu. Ja idem dolje, a vi pomozite Steli. Ne treba mi pomoć. Samo mi treba jedan mali tračak sunca. Znala sam da ćeš doći po nas. Lijepo je ponovo te vidjeti, Lejla. Jeste li svi dobro? Sigurni smo kao hrana za zmije. Jesi li skovala plan našeg bijega? Ne brinite, povela sam pojačanje. Moraš uništiti taj pečat. On nas spriječava da izađemo. U redu, pobrinut ću se za to. Lejla, magija, transformacije! Ko znači? Pazite se. Punom snagom! To je bio moj najjači napad. Jel uspio? Nije, amore. Lockit, pođi sa mnom. Lockit, pokušaj pronaći najslabiju šipku na kavezu. Stella, jesi okej? Da, super sam. Biću tamo za par sekundi. Dobro, idemo mi do Lejle. Bloom! Tko je ovo? To su Triksice! Darcy, Stormy I Icy. Nisu li one u Lajtroku? Faragonda je rekla da je odande nemoguće pobjeći. Dobile smo specijalni poklon pomoću kojega je sve moguće. Jel si kad prestaješ cerekati? Jel te neko nešto pitao možda? Ne vidiš li da se pravimo važne? I sad se spremamo poravnati neke neriješene račune. Hajde, Lockit. Oprosti, ovaj kavez nema slabu točku, a zid upija bilo kakvu magiju. Ne djeluje? Onda ću upotrijebiti silu. Boli. Djevojke, spremite se. Napast će nas. Napad Sigama! Stella, pazi! Ovo nisi trebala napraviti! Stella, iza tebe! Magija Wingsa!
kažete na ovo, vještice? Mračni uragan! Stella! O, ne! Pazi! Pazi! Hvala. Postaje li ti hladno? Što? Prekini! Tako si sladak. Šteta što se nećemo još malo igrati. Hej, je li netko spomenuo igru? Hajde onda. Ja! Jadno. Ova svjetlost, ništa ne vidim. Što se događa? Pogledajte ga. Kakav tip. Sfera Capturan Striga Seferum. Bravo, to majstore, bravo! Htjela bih vam u ime svih zahvaliti. Nisam mogao dopustiti da vas ove vještice povrijede. Jeste li vi učitelj viteza iz Lightrocka? Ne, nisam. Kako se zovete? Uskoro ćete saznati. Ja stvarno ne razumijem te cure. Pazi, stižu čudovišta. Brzo, ulazite unutra prije nego li nas vide. Lela, požuri. Čekajte, pa to su samo piksi. Napokon. Lejla! Ne, čekajte malo. Lejla! Pixie, ovo su moji novi prijatelji, Bloom, Stella i Sky. Kako divna osoba. Aj, ti si neodoljiva. Stella uzvrća kompliment. Što će to biti? To se zove veza. To je kao ljubav na prvi pogled između Vila i Pixija. Njihova veza će biti neraskidiva. Ja sam Amore, Pixie ljubavi. A ja sam Stella, najvoljenija Vila. Bok, ja sam Lokit, Pixie portala. Hoćeš li me ti od sada čuvati? Ovi piksi su tako slatki, sve mi se više sviđaju. I tako su nas spasili. Kad smo kod spašavanja, kako ste uspjeli izaći iz kaveza? Bilo je lako. Odjednom je zid nestao. A znate li tko vas je spasio? Ispričavam se, dok mi ovdje sjedimo i čavrljamo, Brandon sigurno izigrava mladoženju. Krenimo! Stella je u pravu. Idemo, cure. Nemamo sad vremena za tulumarenje.